Azi a început ediția 69 Campionatului Republicii Moldova și este primul campionat după Olimpiade, la care noi prima dată nu am nimerit boxerii moldovenești, cu regret. Sunt multe pricini de ce s-a primit. Astăzi și arbitrajul, astăzi poate pregătirea care în procesul căruia noi am făcut careva greșeli. Și campionatul acesta, el are un scop foarte important. Noi să vedem băieții tineri, le avem. Noi avem și campionii Europei, și vicecampioni Europei, și medaliați la campionii Europei, și mondiale între tineret. Și formăm, cum spune, scheletul echipei care să pregătească la Olimpiada 2020. Iată scopul principal la evenimentul acesta. Băieți mai tineri trebuie să iei locul acei care deja au făcut tot ce au putut pentru boxul moldovenesc. Nivelul înalt în Europa, eu cred, noi putem să intrăm în 10 cei mai importante echipe, dar mult este legat de, cum spunem, de vizenie, este important de arbitraj, noi depindem. Sunt multe momente care ne încurc câteodată să luăm acel loc care merităm. В чемпионате Республики Молдова 2016 года участвуют боксеры из 12 городов Республики Молдова. Север, юг, центр, восточная часть нашей страны. Участвует 80 боксеров в 10 весовых категориях. Соревнования будут проходить у нас до субботы. В субботу у нас будет финал в 12 часов дня в легкоатлетическом манеже. Участвуют все сильнейшие боксеры нашей страны, начиная с самого заслуженного спортсмена Молдовы Вячеслава Гажуна, бронзового призера Олимпийских игр, чемпиона Европы, вице-чемпиона Европы, финалиста Кубка мира. И также еще призеры чемпионата Европы среди взрослых Дмитрий Гологодц, Александр Рашкан. Ну и молодые перспективные боксеры, которые пока были призерами Европы среди молодежи, среди юниоров, призерами мира. Мы ждем, что этот чемпионат откроет новые имена. Ну, мы не знаем, что просто так, как грибы, боксеры не растут. Их не может быть много новых имен. Но на некоторых боксеров мы надеемся, что они смогут приблизиться к нашим знаменитым боксерам, потеснить их даже кое-кого. И на следующие 4 года мы начинаем формирование нашей команды, чтобы в следующем олимпийском цикле выступить лучше, завоевать больше медалей. Побольше выносливости, побольше упорства, побольше силы воли. Что у нас бывает, что силы воли не хватает, человек уступает в конце. Все должно быть по нарастающей. Первый, второй, третий раунд должен вырываться вперед. Вы за кого болеете? Я заболею за сильнейшего. Потому что я не люблю, когда на ринге боксера засуживают. Я люблю, когда побеждает реально, кто победил. Потому что мне много раз были случаи в своей спортивной карьере, когда приходилось даже утираться слезами, когда тебе не dают победу. Так что я за того, кто сильнейший. Din partea președintelui Comitetului Național Olimpic Nicolae Juravski, dublu campion olimpic, vreau să vă transmit cele mai sincere salutări și să vă urez succese la acest campionat și în următorul ciclu olimpic. Boxerilor noștri să nu se teamă de nimic, ei sunt patrioți ai țării noastre și eu cred că ei o să dovedească. Noi sperăm că în ciclul olimpic 2017-2020 o să fie un ciclu bun, că noi avem boxeri de o talie internațională și putem să-i numim pe toți, că zeci de boxeri care pot mâine să iasă pe arena internațională, să boxeze la nivel internațional. De ce eu vă doresc, la sportivi le doresc succese pe arena internațională, la antrenori multă răbdare și multă muncă
Federației doresc ca să cele ce sunt negative în federație ca să fie lichidate și numai un colectiv puternic poate ieși pe arena internațională și spune că noi suntem cei mai tari. Eu cred că voi sunteți cei mai tari. Vă doresc succese la toți. Astăzi să învingă cel mai puternic. A luat start campionatul Republicii Moldova la box sub ediția 69. Suntem în familia boxerilor, vedem cei mai buni boxeri din Republică, avem boxeri de talie internațională, avem așteptări mari de la ei, le urăm succese sportivilor să poată să arate cele mai bune rezultate la care sunt capabili.